ما في قبيلة بجيب في قدام بتاع نوير بسلاح. ما في زول بكلام كلام ده حاجة معروف. ده نوير قوي بسلاح. لو عملوا لاين في جنوب السودان عملوا لاين بتاع 64 tribe one by one every tribe again Nuer but no joining military. That's dang am ji shakal Nuer 101. Dang ma bishil komsa yom arad betaw Nuer baada ko kul Nuer bishil yal Nuer bu got fi arad betaw dangal katira bajil shuluk zede ay gabila. That's why to be chup min ma mushakal ta Nuer ji ma SPLA belim nas kulum lanu man ma bagdar shakal ta Nuer. Kalam da bada min bilfam 1984 okuduman katal Samuel Gaitut. When they killed Samuel Gaitut, it was a big mistake. I will tell you about SPLA Darabubel Samuel Gaitut into bilfam Elasas bilfam. Then what happened when Nuer Ragaja crosspan le katal Samuel Gaitut SPLA ma bagdar shakal ta Nuer ile jiwabach Sudanese kulum lamu Darfur, the country of Sudan. Sudan is cool, my bagdar Nuer. Ele Jibabaj. Abajzar my bagdar Nuer. And then SPLA Amal Salam Manuer. Ashan SPLA Shigdam. SPLA Amal Salam Manuer Petiso Tamanin. Ashan SPLA Shigdam. SPLA Jerab Bishagala, the Nas Kulum Jerab Bishagala, 1984, 85, 86, 87, 88. Nuer Rewaga Bajat Kulum. ما في زول بمشي بالفم. ناس بجي ثلاثة ألف تبغى وصل في بالفم بس ألف واحد. أنت بقوم من بالفم واحد ألف أنت بوصل مال ما يجي فيه ده 5 نفر. إلا جون غرang the wise man, the very intelligent man, the very correct mind. قال نوير أنا ما بقدره ما في زول بقدره. These people they have a power from God. They don't know ده لهم قوة ده. Guo de robune o jabule o ma bizol be chil bara asan na amal salam moman. John Garang went ahead on signing peace agreement bintu wenanyanya tu ma SPLM. Ukidu man amal sign peace agreement Nasar waga Malat Kutar waga. Then when you know the Guo not the end of Guo. Lakin Guo barao budun political motan betak binta motan ta Nuer inta without political. Why am I saying this? Nuer bigger Nuer jadit motan ta Nuer chalo bara fi akoba umbare before deadline. The intelligent mind. It is considered by political science that the intelligent mind. She called that her red guard. Kulukul. Ito ma bishakal shakal quest penuziyal batak. Lord do batak jalek ito guard my yal batak. You are defeated 10 times. Lano ito badarab talga tau. Adu will leave you. The enemy will leave you. They will target your civilian. So you can quit fighting. They will target your civilian. Ito there the shakal woman. Ite boxul civilian batak zaro. Badarab motan batak. La ma bagdar shakal batak. Ite there shakal mao. You will end up joining in with enemy killing your civilian. What they call crossfiring. That's not a smart move. What you do, you balawet. Civilian first. Shield civilian. Civilian they go and come. Civilian bam shapa juman bawule denak. Civilian they the man not guiding sagat. That not guide will it. The nas guide will it, dano. Terikor kiluna. Ushakala data mabaru bintam in pen. They shakala gabila. Tribal war. Tribal war they to their yal. To their nuswan bataki will it. To their mara bataki will it. Civilian they woman will it. Woman ma bole to malda shakala. Ma bizol gada no mamara to malda shakala. That's why you balaway. It a beshil nuswan bara mayal. Woman them she fiabait. Woman them she mal safe. Karuman them she will it enough. It a shakala lele. It a bobdal bimdine. To be shakal manadel. Lo na them defeat later. You are not defeated. Lan finaz batak for dollar tani. Shakala de be shakalu bat sanatan tani. Shakala de be shakalu bat lada sanatani. You have nothing to lose.
You have nothing to lose. Brain, mind and quest. Mind and quest. Lakin lo ite gal to bishakal. Bum ne kon nuare bane quarter man big te kel ganai. God big te kel gadai. You are loser 20 times, not even 10 times, 20 times. Lano, God go big liu, man big liu, then me chig liu can dial, by God, by this God nga. Yal we shakal yom tan de ma mara yo God will rumen. So lo mara denga de bok tulu lano, denga labis kaki bata junub Sudan. Lakin the agenda is agenda bata denga. What agenda bata denga is to defeat Nuer. Is to defeat Nuer. To defeat you, that means to tell your civilian are legitimate target bata denga. Your civilian are legitimate target bata denga. Polakaini talagagal nana they are not a South Sudan people defend force. Da jar katabu bas. Da jar katabu lakina malia de shakala bata denga manuer. When they come, woman ma basi bayaja. Lana ma fi jej bedoro malta moton. Tama shab jej beduna young white will target market. No, manana kan Sudanese. Who are they lying to? We were a Sudanese. Anana kuluma salbakere, we were a Sudanese. Not too long ago. 15 years ago, we were a Sudanese. 15 years ago, we were a Sudanese. Ma bait. Dole de umur bata 14. Denga kan malian bi Khartoum ukit. SPL gadi shakal John gadi shakal mokum Sudan. Denga dag ma malu target. Denga dag ma malu target. Uman gadin fi Misr ma malu target. Uman gadin fi Lebanon ma malu target. Echan uman denga. Uman gadin fi Libya ma malu target. Le lana hukumar Sudan gadi shakal ma rebel. Hukumar Sudan marek buyut yom white. Buyut amotan da jinuf. Lokan fi buyut barego. Shuluk de kan minta akulu lana nana yo fudut manadel. Anana yo fudut manadel. Arab baji betlara ja. Hukumar Sudan baji be buakar fi bar. Shelling. Mal fiu gaj getir ma fiu moran. Mala nyanya mokane num fiu ba mal ambuj fiu. De shelling mala del. Mushar baji betet. Uman gari farid maskar bada jej bas. Uman laga ala bada nyanya jara fiu lam. Uman bagul motan shel lam da akolo. De lam batakum. Anana gari farid bas. Anyanya, mainda na mashila ma motan lana anana yo imaya batakum. Anana ma da ede na nyanya. Uma baktulwa motan ga le anyanya indo iji fi mal. Anyanya indo guo. Anyanya de yal batana. Ma bizul ga da tarot jena bataw. Even we don't agree with them. The woman baji fi mal batana. Lakin fi hukuma da denga de. They fear tribalism war. Gada mulu target motan danwer. Dema motan danwer braw. Kan badaw ma shuluk. Alo shuluk manuel are not careful. One day, we will worship Denga. Lo shuluk manuel are not careful. One day, we will worship Denga. Denga become a small god for us now. Denga become a small god for shuluk manuel. Why shuluk manuel? Nona yo gabel kubar that can correct wrongdoing by Denga. Wanana are the one who will give Denga power to slave us. To slave us. While we're speaking now, Shuluk Manuel bidi guo le Denga to slave Junubin. Denga yo gabila kabir. Lo Nuer ma Shuluk, Nuer barao. Elizabeth said min Denga. Nuer ma Shuluk woke up from Malwat, added bigger sour. Then we can challenge Denga. Then we can tell Denga, we can correct Denga that I get the Gadamule, Yinga, fi embassy tanas kulo, Yinga now. You know, window two language, official language, Yinga dema fogo. Indo Arabic, Assalamu alaikum, Kev, utum nazmunu. Indo English, good morning, who are you? Lakin, Kalau, who are you? Assalamu alaikum, utum nazmunu, Ogalu Yinga. They're implementing their agenda. Agenda one by one. Carry on by Shuluk Manuel. Ubukura. Junub Sudan de Denga Basama Rukulu. By Sumranuel Shuluk. Here is an example. Salam Amalusain. Salam Mafu condition. Galuriang Mishar Bajib Nas Batao.
what came to be known as revitalized peace agreement. Riang Machar bajib nas bataw, Salva Kiir bajib nas bataw. Salva Kiir Machar dal nas bataw kulum. Riang Machar ma gala yaja. Riang Machar ja dal nas bataw, Salva Kiir gala olan ma bajibu wale. Le olan ma bajibu wale. Olan katal danga fadang. Salva Kiir, are you clean? Te ora izra dole te katal da 30,000 40,000 bata Nuer fi Juba. Wite Jabbara. And you told us what happened in 1991, Maba Sultani. You spoke as a dinga, not a president. Nana ma fi raise bakalam zede. You should not be in our front. Kulu ito ma bukun raise stand bakalam zede. Lakini yode salam raja ita. Uma fi zol salita. All Lande was fighting in self-defense. Lani you failed to do your job. You target Chiluk. In 2008, 2007. You burned down Arazita Chiluk. Ita lama junubin kulu gali Chiluk na ma kwezin. Ita arekta Arazita Chiluk. Kulu ita katala Chiluk. Zola ma fam kalam de amchi shub video bugul way to Pishoda. So ita yo criminal. Ita Salva Kiir. Madenga batagre ita yo criminal. Ita yo katal nas. Dama online. Online man jabu. The first violation. Woki dalo ana kan Riang Machar. Ana kan mugula ja wide was Salva Kiir. It is zado, you are criminal. Ebola is a criminal, you are criminal. Ana zado criminal ana riak. Junub mat fiyed bitana. Nama yet all and ana yo by president your president. There's salam ya malo, salam nema few condition. If you reject the dakal bishuna batay ana give the zol batay, you reject zol batay, you reject zol batay, you reject salam. There's salam ito madera. Mafi salam bene mak dan mafi aja nanu bakalam fiyo. Dan salam wagabu. Mafi aja bungun al salam. Ola ni lazim jibu. Lo ma jabu mafi salam. Na bishakal tani. Lakin for some reason Riang Machar caving in today led to Ola being in Juba, Riang Machar in Sejen. Ola ni mokan in Sejen wa wakat. Riang Machar in Sejen. Imal mugul ma kwes muguta Riang Machar and ma kwes the Riang Machar bra yo sejen namso the madenga when you cave you listen to from your enemy ak bataga de sebo then you listen from your enemy now jeja mulu de flow finazer jej bra cholton jej bra denga uzirifa de denkawe raise de denkawe god jej de denkawe namal deploy judge betam and then I'm trying to tell Denga and Chiluk Manuel that one day you will worship Denga. One day. It's not far from now. You will Denga de boko robona batak. Denga de boko robona batak for Junusan. Denga bakalam de later but ding razok that. God dollar, God judge with a dollar, de Denkawe. Uzirifa de Denkawe. Raise the Denkawe. They deploy the military without salary financer. Jay chalu financer budun maye, budun akil. Mujur biga jan financer. Biga bedekal fi malta motan. Mal motan ga set samak muskin de ranasar. Nana motan da maindo ayaja. Maindo dawa, maindo ayaja, hukuma da, woman ma father hukuma da, lan hukuma da ma ga sa nas. Hukuma ta araf. Kan asan min hukuma ta Denga. Hukuma ta araf kan bejib dawa, ta begar, kan bejib ayaja dawa ta zol. Clinic, free clinic. Hukuma ta Denga maindo aja de kulo. So, meji korwako ga da set samak korwako. Mujur meji warao. Mujur ga da farik fi akil zaro. Lana maindo maye o maindo akil. Badalem je kalam kai moton ita michi malta moton te bashil kake bara te bashil de babir bara you will go there you will behave like moton te bizil radak te bijibu tet ashan na de hebita you will behave like them te bom je na budun kake budun ya te bugole male cha bur kamal cha tiang kamal an majur wuni belu ba nay na boss go to musada nona ana mutaket lo galla nona bamut mai da nakil hukuma ma gar jibla nakil hukuma ma gar jibla na dawa
anona ba mut fi maskar bata na ne mai da na aje lo utum mo kan da sa anona utum motonin lo de shabaga lo samak almasago anything you can do for us kan basado Nuer are very kind people Nuer ma gada kul brau kan basado kan shekala da ma baje lakin mujuru gado kuju korwa ko be dibabil bataw demanding gada amal talimat bi korwa ko le moton بدل ناد ميه بتاعو من سلفاكير بدل يعمل انقلاب لسلفاكير سلفاكير ما بدفع ميه بتاعو جاي ده ما داير يعمل انقلاب لسلفاكير سلفاكير قاعد يشيل قروج بتاعو لكن من بعمل انقلاب لمواطن شاكلوا مواطن قتلوا مواطن in the end the Nuer يو سجنوا بكلام ده رياض مشار ما دوبات بتاع Nuer يو سجنوا بكلام ده and people think it's a good thing قال ده حاجة كويس لو راجل قبيلة ما بلم في مال ده قبيلة ده لو ما بلم في مال ده لأن the question is لا رياض مشار زم بتاع رياض مشار شنو مع SPLIO ده مجرور كان بسجنوا ده مجرور كان قاعد يشاكل مع مواطن بكوروا كو دانكاو يو كان بسجنوا ليس سجنوا نوير ده يسمار وده من عمل كلام ده موسى ده تعبان ده جاي ده توت كاو ده نوير اللي بشوف نفوذ القاعد يعمل دفاع لحكومة بتاع دانكا ومن يودا قوة ده عشان يسجنوا رياض مشار لانا لو نوير ده يشاكل معنا ده ومن بدي شاكل نوير بشاكل براو سالباكير بعرفه تمام now قالوا له لين بتاريخ كذا نوير انتهى كده نوير كده هذا خلاص دان ومن جاي لشلوك كذبوا له لين قال في سلام عمله ويتقول لين يتبقون جيش بتاع جنوب السودان وسالباكير شال 7 نفر بس 7 نفر 1 2 3 4 5 6 7 8 7 نفر من أقولك ورجعوا من ولا عنده واحد منهم وده ميشن لأولين وده assignment لأولين mobilization and disarmament أولين يشيب بتاعهم then مش عمل ديفلوي جيش بتاع شلو كله عمل ديفلوي في ليش عمل ديفلوي في بارزال ليه بعمل أجازة ده وقاعد يشيل جوا برا لأنه جيش ده يجي وقاعد يقام من جيش ده في على النيل لو تسمع كلام بتاعه قدام بران وكد بران كان جاء في جنوف back then قال يا بران البكلي أنا ما نوم في جوبا ده نادي تماسك في حدود ده دولين ده ما زولتان ولا المغربي بل في حدود في مكانس سو كده سالفاكير رجع 7 نفر بس من أقولك عشان بس فور example بس عشان يعملوا سياب للجيش ده كله وده ما أول مرة وعملوا للاما كل قبل كده SPLA جيش اللي كان شاكل البنار جيش بلا يشلوا اللي كان شاكل مع جون جرام في 1991 في وادو تزين لامو داله وزيبه في اللبن ونين عملوا والي في تجارة بارزال وجيش ده عملوا سياب كله وكركتلوا شلوك في اللبن وثمانية ولا اللبن وخمسة شلوك ما عنده جيش عشان يعملوا دفاع جيش عملوا سياب خلاص ده حاجة بتاع SPLA دمك بتاع دانكا سو هذا حاجة ده يعملوا لولن جيش عملوا سياب وانا بجاي انا قاعد اكور SPLA ويا سو سودان بيبل ديفين فورس انا وقفت نفسي بكلام ده أنا براي بس من شلوك أنا وقفت نفسي في كلام ده أنا ماشي نقتل القبيلة بتاعي أنا ما داير أكون فات بتاع SPLA بقتل القبيلة بتاعي بكرة أنا شعب عادي ده أنا جيدين أنا أقول ناو أنا أسا أنا بيجا ليدر أنا ما فاضي بولين أنا ما فاضي بكينج مان ما فاضي I will make my own decision إندي قوة كده أسا I have a follower I can use this to benefit شلوك I will use my power to benefit شلوك أنا جاب في ماله أنا أعمل سلام بين شلوك ونوير اللي ماشي يشاكلوا ده more importantly نعمل سلام بين شلوك ونوير لأن نوير بسدمو ما شلوك ده أنك بعمل كلام ده no أنا أعمل يونايت شلوك مع نوير عشان كلام ده ما يصل وكلام ده ليه I'm so proud that I did that أنا ما وده فرصة لدانك كلام عملوا في ميكانيزم ده شاكلوا لن ماريك شاكلوا قرويد والمعلن شاكلوا قرويد والمعلن ماريك قتلنا بانا في مجنس ونانا لو سألوا سؤال ليه نانا قاعد شاكل برانو ده دانغا يو قتل نوير ده دانغا يو قتل شلوك ما دانغا ده يودو بتانا كله ما نلم نشاكل دانغا ليه نشاكل برانا أولن وريك ما قاعد كلام أولن ما قاعد كلام قرويد وال ما قاعد كلام هم بس they don't update people they don't consult with people هم قاعدين بس
das nazin ta fiye ta denga SPLA ayo ga samu for leadership zere riyak mun shat ma ga da gola da olan ma ga da gola da garuidwel ma ga da gola da shulugin ta fa gaba manwer yal ta ga were inta yal da tun da inta min maganis le ga wer min hudud bita Sudan la hadu hudud la hadu da kal junub shuluk ga were pan ga da ara kulu yal bita inta kulu mo ko tujja ara gara da chuluk shal yal da chuluk da danka yo sadam chuluk manwer kalam na ba sultane I will use my power bara min king bara min ulan ashan waga bajade hana japa male ana waga bajade le ri chuna asala asade ulan yel kan meshi gal uso Sudan people defend force o kedenga galo amshi aktul Nuer kulu ma fi aje besebo aje de kan kalamutet it was a heading agenda ulan jam like force le denga that's boktulu ma fi aje besebo denga jabara muktab bada salbakir atani wek wuzirilam you told her that Olan was not representing Salbakir. Olan was not representing the country. Olan was speaking out of lack of education. Olan kan gada kalam la nduzol mindu talim. Da dam talim lo gada kalam za nduzol na mata abalena. Olan Salbakir ya wadalaw di babir rel. Salbakir ya wadalaw assignment. Shub jire mada denga kef. Oman biga zalanin Olan. Shetam Olan zaro. Dan le Olan kalam zaro dan kan amshi bas. Oman la tukul amshi amile de kudu fiyat bataw. Nuer tulu kulu. Ulo mushakal ja baden oman ni gol de shuluk yo katal Nuer ma shuluk inu gisit ma Nuer ma shuluk inu mashkila min da man oman gari shal min maganis. Ila kalas Nuer ba amaros fan. Ila shuluk mat ma Nuer tane. Siyada bata denga. Kana nana bagul Olan wuki dare ya ko zoy de kalas ida shil jej bitak da bara fumaldak shil jej da bara fumaldak lakin Olan wen denga maji jirab shakala bata Nuer SPLA ayo fi walaya ta jumle budun Olan talo dinum aw shirudum uman mabar shakala yelo uman raja lo Olan tane talo Olan am ci gol le alam das apology kilma wa bas apology عشان تشيل عمليات ديل شو مو بتاع دينك ولا نجابو تاني في قدام جيش هفولجي هسيولا ويه ناس مجي شاغل تاني ولا نشال عمليات قتل نوير أقول لك قتل نوير in the end دباو مواطنين تا نوير 25 في أيوت دينك قال ولا ده مليشة Ola in the South Sudan people defend force. Now the cattle now there, da gwalek. Imagine. Now the cattle now there, da gwalek the ma jeji ta junuf. The ma gwalek. Now the cattle now there, the ma jeji ta junuf, da gwalek. Wa gwalek God fi dar to all, gwalek the milishat, gwalek ma jeji ta junuf Sudan. Le ashan gabila ma lazim mun sidam chuluk ma Nuer. Lakin anona fam kalam de kwes dola nyama fam le Olan mariang mai shari oblidin anona Nuer tane mbara dag mai chuluk de anona fam kalam de tamam we will never accept de kedif saket de denga yo kan katal nazil de denga yo kan katal nazil de denga yo jab talema de kataluman de jej bra junu Sudan de ma chuluk yo kataluman de jej bra junu Sudan chuluk ma bu shakal Nuer fi walaya ta jumle chuluk bu shakal Nuer fi walaya ta chuluk ino walaya de shinu el bichil chuluk bu shakal Nuer fi walaya ta jumle de denga yo shal shuluk de denga shuluk de mashi ba mushwara denga de talama ta denga asa nafsu aja mul da riyang mushar bakalam nasar zat waya me katal nas riyang mushar ba sajinu be dubat bata Nuer was fi la yo fi nas kulum ma sajinu ga bel ta ni sajinu Nuer braw asa umman sajin shuluk kaman agwalak sajinu sajinu kadu mushagal le fradum na ruman malaysia wa sajinu man be dubat batam galuman yo katal nas le lana Olan mariang meshar woda fursa le denga de lo Nuer amal unite jej beta Nuer amal unite machulu galele wan declare war on denga bukura hukuma de bagaro bukura ujunu balga hukuma kwes
Lakin as long fi denka fi chuluk liza dere sa Nuer amin dere sa denga fi Nuer liza dere sa denga ma bagero hukuma dak. And very soon denga bokon a small guy but I chuluk Nuer we will worship denga. We will worship denga. Le se jinu Nuer bakala mut. Se jinu Riek Machar 40,000 katalu fi Juba وما في denka o se jinu chala askari wan ma se jinu 40,000 katalu fi Juba denga katalu gade but Nuer وما في askari wan fi denga se jinu Salva Kiir ma se jinu gajak des fele katalu Allah bata gajak ma fi askari bita denga se jinu ila iji se jinu Nuer ma shuluk se jinu Nuer ma shuluk بدل Nuer denga da balga guwa da min wene se jinu dubaz bita Nuer ubar choy zero be se jinu lan fi gidam da UN alele dolan ya amalu report fi gidam UN da bidal gal baktulu Nuer kulu da wata ni chulka wata ni wam chulka o ma ta bala je bita jay min wen da non ma barabo kalam de amalu report fi New York wukita meeting bata UN Security Council so lan mo ne se jinu wukit denga mo ne bi wulan bara le UN ay wukit asa ashan kalam de sibidu das na zaka talu fi ayo nim su da bizim da gal kalam gal baktulu Nuer ya hode katalla fi ayo UN mo ne kula da bizai jibu fi makama bam su kuta wal fi Juba lo da ba da da mun shakala chulu da baktulu kulo de katalu Nuer fi alibna talatar siya da denga